Паян православенчи чи пальтерішлі уявсенчен пері кыжарны елана кенеркепе ана чылайша вакра шыва керсе палладывать. Шагын валле чываш енре икчере яхын вырын хатерлейня. Кычал пандемине була хушма харуш сырлах еркесем ешынна. Парла шывра чухенеген сень мен асратытмалла. Вероника Павлова, корреспондент каласа гытардать. Видела я. Чаще гемели. Готовиться думала. Ой. Изервара унчень малдана хадерлиме бушланы? Шок. Хадерлиме зерехтине. Хадерлиме зерех. Туда зиверех тегізде көрні. Минус 32 болса. Выдырикке. Шинзем череде сивведе бахмазыр пырлы жыва жүхенме келня. Шувашкарда уйрыма харжинзен монастырь жүменче лаптыға халы хытларах турдынча. Хыюллызен ешінче сагырвуны жулды генемиде. Кыжарны гайшынче келе туза дазатны вакра керзе тухасы унвали ыры ела. Шамрыксем тяслысенчен юлмашы, пырлы жыва эненюбе кереші, азын маллық фотодума даманмашы. Эбір кашын егу жылғында шывагыме кеп бір, фото за Инстаграм валли, и хамыр туранен нежін. Пиделаях, аван, порнеде келер, шывагыме, пиделаях. Халихи пидигнаши заилдемга, шыва кірсе көрнам, пачулгайлар, наверное. Пиди-пиди, келешнече. Пунбек шартлама зевезем демеже жул булман, урамра шерем жиже градус сивя. Чында кучылайышне хыратнада. Шурчылчен бургымалаганда черетті мазарах вакцинче тюхензе тухма булдарчы. Ковид череде халыға келделарма хистерия. Кыжал вирус ансарылдырдезе хушма ергезем ешынна. Ыжынмалы пунценже шинзене маска дығынма ыйтна. Иртне жылзенже перенгунда шандалык пилік вуны градус сиве анжақ болса, пілдерге тапқара елзесін шумырда жуза елже, пыржинже шу тоқыря. Анжақта халық нумай болса енде, шандалық ожы күмылы болса, паянге гүн кыжарны сиве келжі берін республикана. Анжақта халық бұғынат, кам шуа кірме, вага кірме, шак кыжарны гайжынже юрадач, шавзем келеші. Пур район хуларада швитти туны жыва керзе тухмалы майзем тузабана. Сымахма чываш енре шыв объектчесенче алы ытла вага гасна. Унзыр бушнен чүргүзем жүмінче куппесенче де жыва кеме май болна. Пуре икшыр ытла лапты кергелене. Везене темлеме администрация медицины шченесене, ерге хуралчесене шалапшесене явыштарна. Уяв гайшы пытырмақсыра хертне. Анжақта духтырзем шинзене малалада демле булмағы даща. Шыва кем юрамаскам чере черебе черлене, тада үпке черезембе черлене. Анчах коронавирус черебе черлезе ертерне шинзене де шыва кеме сенмеспер. Аржинзен монастырь жүменче твадывак хергелене. Везенже шинзен баянхи күндірлачен жүгенме бұлдыраща. Унхышын бір вага шеш хавараща. Вол кырлачу үйхен шереміш ченешле. Чевашенгаларым Вероника Павлова, Вадим Владимиров.